kwatete witha wese yunganyenya ndamba lucha. By the way witha wese nganyembe ngaya zikukonesa. Nganyembe te modhenzi wa mboi. Nganyembe da moto ege ya galobo iko. Yani uyedi abio mina ya gwitha awe kwetie. Himwa no zute gala ndio tata kola nyae yute kelanga makata ate minangata nini ai deo ko witha line uyambe ya hai ukuma kozwe na maondo maingi indi tio niende yo sisia no niende yo sisia tolea engo kwonia agianga ile na uye engo kwonia yu na manake dieta makoko aja mbele ke dieta makoko na mkulia kwani ko se iveta basi anata nenge da mwaka nenge do tukunangi yoto maundu kwani tio se iveto kaindo katsamuka to to mbuye nani mwana usune ya benetina se iveta ngilile 2000 benetina kuma January na mwembro itawaita tenyo teno ke ngeyingilile siye totedia December na wewe tiko dogu lakini kaze itawaita no you withdraw ngilisi ile tenyo teno ke 2000 na mana bayu paisi kukweka eka ndeka ya ndeka yo na mana teka ya kwa mwana onge na mana na kwa tofo mga mwita nuno mundu akwana nonzobe ya ilo nambe ya itulia yangu konya yani na interest muno ya umana tainge ndenga nyambe yatulia yangu konya na mgole ikwani tio saive yange to otusamo hapa na pale na kwini zinduko zo tusamoto ambiane na 2000 ai 2000 bro ai zote ka ambu ino zote ka uangima zote ka nywa amwe kai ngilizile te soko mazyo eta waita tenywe teno si te soko mangilile si aki otherwise akilingu chekinya yadho komi ende ne chokila twitha imwe na gunginya wendo wa samonza sia muthenya ni tuko yomwe ya disa